rasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, nangrugi man ang ti panagkakampanya. Makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, Mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, wan nga rod, Mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Ay, wan gayam. Ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kat. Kunak no maisa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa kat amu tayo ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos ajak ibutos. I said never, never! Isunsamat ti ikam kampanya ni Sonya, Mare. Aywan, Mare. Iso nga agpaiso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, Mare. Yes, kumare. Anya day jay. Kwa, adala ko matikayat kung ibagakan ka, importante. Pangaasim ko mamo ta ibutos tayo ni Cardo kas board member nito ili tayo. Anya? Day talahang ti bagam kanyak, Mare? Day ta ti kunam nga importante. Ha? Kwa, wan ko mare. Importante mat day tasan ay Hay, sika talaga. Kunaklakit din no anya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok nga min ti ugali na day kat. Kan may sa, amo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, Mare. Ibutos mo latta, ano kayat mo? Nawatam! Pay sir-sirpi magayam, salpak ka. Sino man yung tipagong tam? Kasangsangpat mo, ng tumanabutob kamay. Dayjay man nga, Alexa. Ayaw pay sir-sirpi nagayam. Anya, apay anak ko nam dayta. Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni tinsungbat na. Anya, Agasam man, sangon-sango. Imbaga na kanya, asaan na kano akayat ni Cardo nga ibutos kas board member. Kaputa nagaras kano ti ugali na. Kanda ko na hanapay ang ni Cardo kano kat am mo dito'y lugar tayo akurakot. oo na yan. Yag, dayta tipagong tam. Nung para kang kakat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanyak. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man kiti iti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalak at talaga day Sonya. Ha? Tapay mat, Mare. Agasam man, tain-unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga eh. Ang mga nadamat basol mo kan kuana. Ay na, anya kumangay ti basol ko kenkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan. Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Carlo kas board member. Ngam imbagak ajak kayat. Kasta unay magtentirurod na kanya ako. Ti awanan baeng. Anya? Ay una yan? Ay nawaw. Kunam lano awan masapol na kanyak intundum tangtal daw. Anya launay ayaday ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Nanyakay nga rod. Bayamon Kas jay mat kababa, ti pan nakaawat na. Ay na, unay day jayan Sonya. Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tattao iti Facebook. Wan nga rod nana, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga kay di saan nga pampanunot? Sa bagay matkit di
Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti bangtad iti kananan daw, iti inal daw, kuna manan. Day tangarod na. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanan na iti inal daw. Para makita na yan day jason niya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo no asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay na yan. Oh, Marison niya, si Kamat Gayam. Nagadumat at tarpulinday taimat mo. Ha? Ayun, Mare. Inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo, ili. Ay, kasta aya. Oon, Gayam. Pangaasi o kumamot Ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ah? Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo, Mare. Kumpara iti taduma dita nga agnayangay kas board member. Asla di may sa kaaruba tayo dita. Ay, awan mo, tinaramidan na dito ili tayo. Ay, ne. Apay ngay, Mare. Kastamat tanti magbagam. Katpod no, Mare. Isu apa nga asim Ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam. Kan kini katugangam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensya kan, Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi ununa pay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimrik iti politika, madamdamag anagtaod iti kwarta ti gobyerno jaing gatang na itilugan na. Aniya? Idi naadaanan iti lugan, kunamlano asino akabaknangan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan, ngimato ti tayab na, agraman isbuna. Aniya? Iso pasensya kan ako, Mare. Ngam jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagkan ano kumadagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kitdi Ay. Nagawid ka man nga kung utson niya. Abay mo rin aya. Kamain mo ito nakasta. Kung nagawid ka, agong ungot ka. Sumanao kang agmay sa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay adjen. Awanan pa Anya. Awan pa tinasaya at kay bagana mo. Abay mo rin aya. Nagsimple ti imbagakan kwa na. Kunakla nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinaw lawat na. Salbag kide. Anya. Awan pa sirsirbi na mo't ako mari. Unay kan bakit? Apay nga minatiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damatin ka dakwada. No kayat daw no saan? Ay saan? No day da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kiti di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Black kick din Amo ngay, Mare. Itay bigat ang nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonia iti messenger. Tagurderak ko maitila ko na adikat. Ngam, tsak matan may message. Ha? Ni, taapay nga, Mare. Kat no in-block nak iti Facebook. Agraman iti messenger. Anya? In black na ka? Ay, nawaw. Ay nawaw at talaga, Mare. Gapula ang itinakunakken ko na ajak kayat nga ibutos di tao nga ikam kampanya na. Narurudmak kanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot? Wan nga rod, Mare. Nga mala, bayamon. In unfriend na. Sika, in black na kamat. Kita ang tantuman, no awan to ti masapul na kadata ako mari na. Talaga napatpatag ti politiko para kinkwa na. Saan lang mo't gayam? At kayo gini Alexa, ti in-unfriend kan in-block na iti Facebook. Bagay! Ha? Anya ti kayat mo asawan? Oray mo't gayam ni Subeng. In-block na kano iti Facebook. Anya? Hey! Kin, saan lang nga na ita? Oray ni Kulasa nga asawa ni Pare Romeo. Kasta ka nga lang ti inaramid na. Ay, una yun na Sonia dayjay. Diyak amo na anya klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Ala baybayan nyo lata. Kunamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro, tas sinigurado na mo't ang mga bakje kandidato ng ikam kampanya na.
Mangabak man wenno maabak, saan nga iso ti makatulong ken kwa na iti amin abanag? Ay nawaw. Dapat ko nga do kanutin and friend mo kan imblock mo iti Facebook ako kumarim sunya. Ha? Ay, wala na. Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jak laki di pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Di pa nangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsungbat da. Imblock ko na. Ay unay kanson niya. Saan kumamata kasta Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkangka. Ang tali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan na? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Anya? Ay, manulangal daw, panagbubutusan, mare. Wan nga rod mare. Sapay la kumatasan ang mapagasatan dagiti naglaing agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin anasayaat. Huwag nga rod Barang no mga bakja kandidato nga ikam-kampanya ni Sonya. Tapno awan ti bagbagana. Ahaw, patsyamad no mga bakday jay, awan lat amukom. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwana. Ay nawaw, basta siya, uray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay butos kunak manan. Nay, abay, akas na di panagkatawag si Kaalit sa... Ha? Taabay, kaya kung arot yan katawa. Ibagam lang ano siya tikat katawaam. Agkat katawa ka, kaputa na abak ni Cardo, kas board member, kas kakadin. Na, assuming ka mata talaga si Kasunya. Kaputagkat katawa, isuntikat katawa. Apaisan ay amabalin ang naragsalak lang. Anya? Gamala adakin ka no panunutam asikatikat katawa. Panunutam lata. Ay nawa. Ay, imbag lang ang tanangabak di kandidato nga imbutos ko. Anya? Ay, gita ka man lang. Ay, kasanungatan ni Sonya itaan na abak ni Cardaw nga ikam-kampanya na. Ay nanana. Sigurado ana sakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, wala. Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung amin nga imbutos ni Cardaw. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akas kinkwana? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, wala. Kitaan kayaw no awam mo lati masapul na kada kayaw ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaabak kay nawaw. Anya? No nangal-alaan na ngamin ititurad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir-serbina, agserbikit din ko na dito'y ilay. Uray awan ko nakmanan, ay nawaw. Sika ba gayam, Sonya? Anya tigatangam. Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha? Umayak ko maumutang iti bakasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya? Umutang ka? Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma, timapan mo pagutagan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga minday jay. Madimat no mabusatan iti utang. Alamotan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Sa anak nga agpautang ko naktumag. Natangkal na saan? Anong samlangan ti mapan bumulod ka dagiti kukumaray, barang ada bagas da.
Nakaskas na aw man nga imay ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan, Mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay kapailahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Isu lang amin dayta kat ti ambok arantam kada kami. Saan, Mare? Saan ako umayag kampanya? Umayak la ko mabumulod iti bagasyo. Uray di isa ang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay nga eh. Apay asaan nga ijaayan ni Cardo. Isu kumaa ti pagdawatam iti bagas. Ingkam kampanya mga rod. Anya? Isu pa'y ti makagapon no apay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Amo mare, saan nga amin asumrek di ta panunot mo ket aramidam? Nang runa no saan anasayaat? Iti kas di nga inaramid mo, impakita ken impariknam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay kat nasayaat ah. Ang no kasta akundi amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam? Ingka ijayan ni Cardo. Ay nawaw. Ay, nawaw! Di mo laksiden dagiti gagayem mo gapulaang iti politiko. Ngamin, ang mga no si kantumet ti agkasapulan inton dumteng ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Puldo lakay. Ay, nawaw. Ano ka bakit? Payakas ta tilangam. Pimuraw launay mo tarupa mo. Kasto, di ko nada make-up lakay. Anya. Adda tinabuyak a video, ti may sabakat. Nalaing nga ag-make-up lakay. No kasta nga garamat iti make-up, kat kasla ubing tilangana. Saan lang aday talakay? Napintas pa'y. Nukas ta. Isumay sa aramidam. Ag-make-up ka ba? No iso ti makagapo tapno pubintasak. Apay kit din na saan? Ay, kita ma. Ang mga nunay tapay gini pakadadailan tarupam. Aday ta ka man ako nakon. Kontra umanan ti kayat ko. Sipod pa'y ide. Kontrabida ka talaga. Itibiyag ko. Pull down. Adda ka lang dito'y balay. Ngam nakamake-up ka. Sabi kasta ti kaus mo. Kas kala makiatin dara iti kasar. Umay ni Mari Edna intun madamdama lakay. Agpa-cutic sakman kinkwana. Na, ni kumarim idnala ang gayam ka. Kauray Uray ni Mari Edna laang. Masapaw ang napintas kan ubingak iti imatang na. Sigurado ang bumilib day jay no makita nak. Naimbag man tasan nga agreklamo tarupam. Apay ko ba nga agreklamo? Una, tatil-tila mo ipulpuligat mo bakit? Sapay nakapuspos ko. Sana makaangas ti kudil lukas talang. Ay, tiltila mo ti sasawam. Maturog ak 5-8. Riingan naktaw no ada ni Mari Edna. Ay, nawaw. Maturog ka kasta.
Naka-make up ka, nakabistida ka? Ay, katuan na. Tapnoin ton umay ni Mariid na. Nakasagana akon. Day talangan sumango kan kwa na ti aramidak na kwa. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan Mariid na. Kariring kulaan. Ay nawaw, naka-make up ka, Amaray. Naturog ka kasta. Wan Maray. Uray awan ti papanak. Ag-make up aklata. Saan tay ka mo ang mga nukala at nga daw may abisita? Naimbag man, ta saan anagatal takudil, Maray. Saan mo't Mari? Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti make up. Irwar mo kit ti cutex mo, Maray. Anya akulay ti kayat, Maray. Green ko mano adda. Ay nawaw, sigurado ka, Maray? Color green ti kayat mau. Wan, Maray. Kaya't ko ti green na kulay. Aguray ka man, Maray. Ay, nawaw. Ay, di mo man niya sinagtirupam itirupak, Maray. Apay akas ta ti kudel, Maray. Medyo lima bagat na pingping, Maray. Amangan ko no side effect day ta dagiti makeup nga aramatan. Ay, gagangay na, Maray. First time ko nga, Meng. Ay, kita Amaray. Amangan no mapuuran tarupam. Ay, nawaw. Ubapal kan sabat, tapimbintas kan imubigak. Idinagaramatak iti make up. Iso abot-put nga nakakasta, Maray. Nay, saan Amaray? Ibagbagaklaan, tinakita. Manong oras mo kita sangwanan ti Sarmeng. Ay, umasidag ka man kideng. Nakita mo niya kulay ti lipstick, ti maibagay kanya. Masapul ka din ka ag-make up ka man ay. Ay, awanaw, ti adu asao. Umasidag ka kindi kunak, nakita mo niya ti maibagay kanya. Tinalabaga lipstick ka de, unaw, tinangisay. Nakasidig ako. Yung, diyan manamuking ka ba kayo? No, apay kami na masapul nga ag-make up ka. Wan tapno na pintasak, kan ubing tilangak no rumwarak lakay. Agpalinggi ka lang, mag. Ay, orang palingkiak lang. Daskan pintasak iti imatang dagiti tattao. Yan tangay di mo kaya't kay baga. Doon niya ti maibagay kanya. Dahil tinangisit a lipstick lang agad, daramatang. Ay, nawaw. Kas kalaan niya, kas tangar aramidang bakal. Apay akas ta tilangam nanang. Sa dino ti papanam? Si Kabot gay, ang Brenda anak ko. Makitsinda kami, kini Mariid na ita. Makitsenda laang? Ngam nakapuspus kol ta make up mo nanang? Sapay nangisit ta lipstick mo. Bagay ko kanumat, kung nadagiti ka aruba tayo anasalaw ko di tadalan itay. Ay nawaw. Bagay mo, tanangisit a lipstick mo, kung nadamot anak ko. Amangan no ang angawunda kayo laang, kat sineryoso yumat nanang. No siyak laang, tay nalabaga ati may bagay kada kayo nanang. Oh, sige, inton sumarunaw, nalabaga a lipstick to mo, ti aramatak, anak ko. Nakitam day, Jay Maray. Ay nawaw. Anya Marisuseng. Sa bali ti panagkita dagiti tattao kanyak. Umapal dalaki di idi. Kinapintas ko, Maray. Anya? Igumampay man, dahil sako bag kumaray. Agritatsak man pay. Ay, nene, saan adito'y sentro ti dalan, Amare? Nakababain ka dagiti lumablabas. Ay, okay lang. Manmanulaang mo ti tao itamare. Isuda mo ten ati ag-adjust. Mabalinda mo ti agdalan iti igid no kayat damare. Ay, nawaw. Ada akon lakay. Ha? Apay akas tatikudil mo bakal. Nalabaga mo tan. Di ka kadimadanagan lakay. Normal lang daytoy. Agritatsak tumanan intun madamdama. Tapno saan amadlaw ti lima baga ngay bagpagam. Panagkunak ka sa na normal ti kastabakal. Ang mga mano na alam dahil ta. Kadagiti chemical nga ipulpulagin mo ti rupam. Ang mga mo saan mo akalaan. Ay, uray niya pa ti bagbagam. Ag-make up aklata. Amok abot-but nga naklang lakay. Ay, ano nga tano? Pag inalaim ti kudil mo baka. Di ka pa'y ag-make up oray manungal daw lang.
Saan ang mabaleng? Makita ti kurat-rat arupak no sa anak nga ag-make-up. Jak lakit di kaya ti agbalin a pangit. Saan ang kaputa ko retret, may sa tao, kapangit mo dyan, baka napintas ka tawid iti matang ko ka. Ay, dinak man bulaan si Kapul daw. Ngamen, urean niya pa iti ibagbagam. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Si kati makaam mo kadag iti ginatang ko. Day talaang ti manayan ti kwartata. Malagi na naakpay. Aywan gayam. Iti bakan ti asilid ti pagturugak. Tapno di nakrangrangan. Sa dino ti ayan ni tatang, nanang? Napanday no ay way tinuang. Ada ka di tinapatagay bagam kan ko anak ko. Awan matkit di, nanang. Imayak laang tamang tudak iti allowance yu ka ni tatang. Ay nawaw. Manong ay tiitad mo anak ko. 2,000 laang, nanang. Igatang yun iti bagas yu. Ti sobra, igatang yu iti sidaan yu. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Awanan yaman na, nanang. Kitaan nyo taigatang yu day kadag iti masapsapol yu ka ni tatang. Gumatang kay matlaang iti gatas yu. Wow. Gumatang ak to anak ko. Agyaman ak unay iti kwarta nga inted mo Awanan yaman na, nanang. O sige, agpakadak nga rudan. Agurura yan ti asawak ijabalay. Ang mga no adda may bagana no marabbi anak. Alawon, agan-anat ka. Agyaman ak manan iti kwarta nga inted mo. Inton maminsan tumanan. Sa dino tinagapwa, mahani. Ijay sintro alakay. Adala ang tinapan ko ginatang. Yan na dahi ka. Secret. Agure ka. Make up sa mo dahi ka. Oh, kasano anam mo lakay. Makikita ito supaw. Anday tanay, anda ti lipstick and droma pa ay. Mala, ibagak man lang ang tipod no. Pagpapintas ko ang agpaiso tinakitang lakay. Make up. Manang. Tapno uray bakutak. Kag aglang lang nga ak kaubing. Kag napintasak lata. Di ka madanagan. Saglalakala ang dagitoy lakay. Ay. Naglalaok mo tanti. Ipulpulagid mo iti ropang baka. Di ka mabutang. Adi ako matipagbut nga. Kag make up lang mo. Ti mangi paubing. Kag mangi papintas kanya. Ay nawaw. Sa dino tinagapwam, tatang? Di ka tirsida anak ko. Gimata nga kiti bagas. Tawarin ti maisaang. Adamat inted ko nga allowance yu ka ni nanang idi na palabas alawas, tatang. Ay nawaw. Manungatintin mo kininanang mo anak ko. 2,000, tatang. Tibilin ko kat gumatang iti bagas. Ay, ti kwarta siguro nga intin mo. Ding gatang na iti make up na. Anya? Mumutan. Adik ni nanang mo iti make up. Saan na rumwarday dahil ngawan ti make up na? Una yan ni nanang. Inununa na pa iti make-up na ngamti ka ninyo? Ti may sapay pagdaraga kanak ko. Naglabaga ti rupa ni inang mo. Diyak amaw. No epekto ti make up wano na ya. Aglalaok to mo ti ipulpulagin na ti rupa na. Kasarita yun ni nanang, tatang. Delikadong agpaiso. No tiltila ipulpulagid na iti rupa na. Siganto man ti makisarita king kuana anak ko. Agpatanggan mo no siyak ti mangibaga king kuana. Apay matakas ta, nanang. Gimatang kayo iti make-up yu? Ngam saan kaya gimatang iti bagas? Kurang ba't nga raw ti kwarta nga inted mo anak ko. Intud ko day jay akwarta tapno igatang yu iti kanin niyo, nanang. Pangasi man Brenda di nakrangrangan. Kaya't ko lang ti ag-make up. Gamkontraan nyo pa'y lang mag. Aguray ka man, nanang. Ne, di mo ikatan ti make up ko Pudno ti indanon ni tatang kanyak. 5 bagang agpaiso ti rupam. Amang ano allergy matunday ta? Ay nawaw. Saan nga allergy na ito'y? May katumot lang dahil ti kunak nga raw. Tagito'y ka iti make up nga aramatan niyo, nanang? Ay, di mo bibiyangan lagi ta Brenda. Ay, nananang. Kitain nyo Kaslabi ki matidaduma.
Ang mga no isupay kit day, ti pa ka ospitalan niyo. Ay, muto yung manda kita. Takibiyangan niyo mat amin nga aramidak. Ay, nawaw. Awan tinagdumaan niyo, iti amam. Di kay agsawa kas ta ananang. Awan sa bali apang panunutan mi kanitatang no saan at ipagimbagan niyo. Nauma akong nagsasao tatang. Ay nawaw, kasi di nga ruday, baybay ang tatinam. Agpatangkan matatang. Kasano nga rudan day ta? Inton sumaruno, bagas kan groceries laang ang tiitid ko. Saanan a kwarta. Naglabaga lang arudan ti kudil na. Ipapilit na pailaang matikayat na. Ay way, nasaysaya at pa'y anak ko. Tapnoawan mo lang ti igatang ninanang mo iti make up na. Barang agsardan, no awanan ti kwarta nga igatang natatang. Sabi la kumanak ko. Way, kas tataramidam. Gastos to man ang nubirang man sa hospital ti inam. Ay na, Maray! Agraman tengad mau lima bagaan. Ay, nawaw. Di mo pakibiyangan man titanggad ko, maray. Lima baga nga rod, Maray. Makikita mat. Allergy sang agpay suday ta, Maray. Ay, saan? Ang mga nusaan mo akaalaan dagiti make-up nga aramata, Maray. Kurang laang tiimpo lagid ko a make-up. Iso akastoy, maray. No siyak tisi ka. Ipa-check up mo daytan. Ang mga no kumaro no baybay am. Itian niya kumaaga po, wag pa-check upak. Kat awan mo ti sakit ko, maray. Ipa nagpa-check up, kat para laang kadagiti masakit. Ang mga no iti kastangar aramidam katanya pa iti mapasamak iti rupa, Maray. Saan to ang mapasamak dayta, maray? Amok nga ibagbagam laang dayta. Ngamen, saan ako nang agpapacutex kan ka? Sa balin ti sukik itak. Agkape kayo pa'y tatang. Agyaman ang anak ko. Kumusta matan ngayon ni Nanang? Kasi ti sigod, tiro pa natin into na rin na. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang tag make-up tatang? Naimbag kumaa, no di na paglalaukan ti chemical nga aramatan na. Sulat tama nga aging gayta. Paglalaukin na aramatan na. Baka ugat pa no, kastangad na si baga. Awang kano, ti marik na nasakit. Talagang agpatangkan ni Nanang tatang. Paglulaw na anak ko. Iso pa yun ti pagapahan minudad duma. Urayan na siguro ang dadakas ama pasamak sakbay nga agnakam. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Ay, nawaw. Ay, umay ka man puldaw. Parspasam. Ay, Oh, ti rupak lakay. kasano nga rin ang makita ka? Tinali ko rin na kuman. Anday takita ang manlakay. Sus Mariosep, rin mo namin ang agraman tungod mo. Pag-aasim, taintag pa-check up lakay. Hawanan bakit? Dahil tanti may magbakagin kay de. Diyak kaya't ti pumangit lakay. Dahil tati ipekto, naglalaw a chemical kay pulpulagin mo iti rupam. Ay, nas ka na maagasan naklakay. Sa anak pa'y anak kasagana, pumangit. Dali akin din, paglalaw ka pa nagiti pagpapintasin, pagpaubin mo dita. Sige! Itaray na ako ninyo ospital lakay. Masyan ka kanikanyak, uldaw. Oh, anya ti kuna ti doktor tatang. Anya ti napasamak iti kudil ni Nanang. At natimpulagid na saan akaalaan ti kudil na. Sa maysa, pinaglalaok na ti chemical, kat sensitibo ti kudil na. Iso akas ta sinapasama. Kunaktumat kada kayo, Nanang. Ay, diyak ba't impagaraw pa mapasamak ti kastoy anak ko. Ala gumatang kay manan ititiltila nga ipulagid yu di tarupa yo. Ay, dakon kaya't anak ko. Ang mga noin tun sumarunaw, at di na kon mailasing. Diyak kaya't ang mapuuran ti rupak. Ada ka diin reseta ti doktor nga agas, tatang. At damay anak ko, Pagnakman yu daytan, Nanang. awan ti daduma mapabaso, no di si kamoy laang suseng. Agpatangkin kan tomay, awan ti denggam asaw, anjangay ka. Inton sumaruno,
Dumungag kayo, no adda ti may baga kada kayo nanang. Di kay agpatangken, tano may sagmak kayo, da kami a pamilya yumatlaang ti kakasi. Sana dakas no kayat yun di agpapintas. Ngam aramidan nyo no anya ti may parbang. Nagruna pa'y kat sensitibo ti kudilyo. Wan, anak ko. Saanan ang maulit. Ay, saanan na talaga. Agan anada ko, ninton sumaruno. Ay, nawaw! Nood da ibaga ti kapamilyayo, dumngag kan agtungpal kayo. Diyo ipilit ti kay kayatyo. Tano maisagmak kayo, da kayon tumatlaang ti agbalin a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Dahito laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka din nila kay Mau, Adelfa anak kaw. Napan iti garden na nanang, apay ka di. Sa ludsudet ko man, no kaano manan nga isprayan na, dagiti nateng amula na. Inton Miyerkules nanang, apay ko ma. Ano nga minti nakitak abulbulong ang mabalin a mailakaw. No kailaan kenkwana ka mga laak kuma iti ilakok anak kaw. Anya abulbulong nanang? Ano tinakitak akalunay kan amte. No kailaan kenkwana ket alaag ta ilakok. Ayun ananang, mga ala kayo laang. Saan apagan ano nila kay ko dagita? Agyaman naklaunay anak kaw. Lakwak man dagiti ko kumarik ijay sentro. Sige laang nanang, nasaan kay abisi? Mapan kayo mga lainton bigat. Ta saan pa'y anaispriyan? Wen anak kaw, ibagam to kanila kay Mau tapno am muna. Naimbag abigat Mau, Delphin anak kaw. Da kayo magkayam na. Naimbag man ta na sapa kayo kay May. Wen tapno fresh tinateng amaalak. Ay wala. Naglalang to dagiti amti ken kalunay. Mayat ama igisay ti kamatis nanang. Ilakok ti daduma anak kaw. Hagdamdamag namin dagiti kumaring ijay sentro kahit. Mala, mangala kayo lata nanang. Mayat nga agpaiso ama ila ko dagiti ang bulbulong. Ay na, agyaman naklaunay anak kaw. Mugtoy ta sakaw. Tatulungan ka nanang. Ay, sanaan, kabailakmat. Ituloy mo kidintiar aramidam tapno saan ka mataktak. Nakapagsibuga ko nanang. Tulungan kayo. Tapno mapuno ang dagos si sako. Alaman nga raw, agyaman naklaunay, Delphin. Rumwar ka kaday, Jenny anak ka. Ada trabaho kita nanang. Apay ana sa studio. Ay nawaw, kunak man no day off mo ita. Day off ko kumaang, imawag matibos mi. Aglangan ka no ti maisa ka trabahwak ta masakit. Iso anas ka na sumrekak. Ay kwa, ada ka di kwarta manak ka. Mabalin ti dumawa. An-anom ti kwarta nanang. At dalaang pangusarak. Ada ti pitakak iti drawer ko. Mangala kayo latan ijay. Ay agyaman na kanak ka. Ti kanayon kung ibilin ka na kayo nanang. Di kay agsay-sayang iti kwarta. Ang merienda talakay. Ada ginatang ko ang merienda. Ay, sige lang, bakit? Nay, ninsa mo tunyang tilimabas lakay. Isugag pa isaw. Apay ka day. Anya jay binagka na nakasakaw. Diyan ka mo ah. Ang mga nubulbulong mananday kay. Anya ko matibibang mo. Ay, pimpiman mo't atunyang. Anya pimpiman mo ta sa asom dita. Kumkumpurmila dita na bulbulong ti ilakilako na. Ay na, anya ko matibibang mo. Masaysaya ti kas nga ramidan na ang tagtakaw.
Ay nawaw. Sa dino ti papanam tunyang. Ay, si kama gaya mari-mari siya. Kung nagtumag, bulbulong manun taimot mo. Ay, wan. Mapan ko man ilakaw ka nagiti kukumarik Jacintraw. Idi na minsan bulong ti parya. Ita, kalunay kan amtimot tan. Di ka babain amang ilako iti kakasta. Anya kumangay ti pagbainak. Kat saan mat anag taon iti takaw ti ilakaw. Wala, ngam komporme mo't abulbulong. Madaw-dawat laeng mo't ti kasta dito'y lugar tayo. No kaya mo aka aglako kamay. Saan apulos? Ita niya kumaga pa. Ada kwarta ni Jenny nga anak may. Saan may akasapulan ti aglako iti kumkumpurmay tapno agbiag kamay. Ay, nagasat ka nga raw no kasta. Ay talaga, professional ti anak ko. Saan akasken ka a farmer laeng. No siyak ti sika, ipadawat mo laeng dagita abulbulong. Una yan tikas dya parang sasaong. Iti karuba tayo, Marsya. Apay, nasaktan ka. Saan akasta? Anya nga rutin maaramidam. No day tagla ko mo't iti kumkumpurmi abulbulong. Ti pagbibiyagan ti karuba tayo. Saan amasapol nga iparupam kinkwana? Ay nawaw, awan ti rumbeng a pagsakitan tinakam na tapod numot timbagat lakay. Sa maysa, no pinagadal na kumati anak na. Oh, di mayat kuma. Ada kumamat timangtad iti kwartana. San akasta abakutin ng agtrab-trabaho pay. Magrugi ka ba na kunakaon? Nung manggag ni Gina, tikas tangay bagbagam. Sigurado pagsasawan na katanak ta. Ay sus, edukada ni Jenny nga anak talakay. Sigurado ak amaawatan na ti kayat ko asawon. Sa maysa, pudnuman, professional ti anak ta. Saan akas iti anak ti daddo madita? Ang kape ka pa, inanang. Agyaman aklaunay, Adelfa anak kaw. Kumusta mat nga itinla ko yung abulbulong, idi na palabas alawas. Nagatang ka di amin. Ay, kaasi ti apaw. Nagatang amin, anak kaw. Hindi na saya at nanang. Ada igatang yung iti kape, bagas kan asukar. Wan nga raw anak kaw. Tapno saan ako nga agdawat ka na kayaw. No kayat yung pa'y tagla ko, mga lakayo laang ijay garden, nanang. Gundawayan yung ita, kabayatan nga adupay. Wan anak. Mangalak tumanan inton bigat. Ta itulod ko iti pwesto ti gayem ko. Tulungan na kanukat amang ilakaw. Mayat day tananang, saan kay amabanog amang isursur no bilang laang? Ay wan gayam. Ikan kayo iti bingay yaw iti mapaglakwak. Saan nanang? Isupay mo nga igatang yu iti abas tuyo anak kaw. Saan nanang? Iduli nyo kit di tapno at dagastusin nyo. Di ba kada kami iti asawa? Tanapigsa kami pa'y matngag trabaho. Agtugaw ka tamang rabiitan lakay. Himay ka din hinalang dito'y balay, tay? Wen, mangtid ko maiti kwarta. Bingay ta kano iti naglakwan na. Ngam saan kon nga inawat. Ay nawaw. Saan mo ta masapul amang tid hinalang bakit? Kasta mo ilaang ti kunakkan kwa na. Naimbag ata saan mo nga inawa? Taigatang nakit di iti masapsapul na. Naimbag ka data takabailan tapay mo tagtrabaho. Ayun gayam lakay. Mga lamanan ni nanang iti bulong nga ilako na inton bigat. Ado ka di pay. Wen, adupay magbakay. Manupay asa ako ti maurnong isyan ko. Nasaya at matngarod no kasta. Tapno makaado ni nanang. Ay, kaasi ka mo tunyang. Bulbulong sa mo manon ta inyawid mo. Kas kalapimpi man iti kastalangam. Apay, awan ka day itid ti anak mo a farmer. Iso nga aging ga itak day tamangilakla ko iti bulbulong ti trabaho. Saan mat nga imo ti anak kaw, agraman ti manugang kaw. Managparabor da,
nga mabainak lang amang namnama kadakwada. Isungan anusak ti aglakaw, takabailak pa'y mat. Ay, nawaw. Di da magaya masyan kan kano kastalaan. Oh, kita anak, mayatibig ka. Agraman pagpamanicure kan pagpapedicure ka. Itad ni Jenny nga anak ka. Professional nga minday ka. Wan, amaw, professional ti anak maw. Saan amasapul nga ulit-ulitam, ta sa anak mat atulang. Ibagam nga main iti anak mo, ta suportaran da ka. Bakit kan ng pagtrabahon da ka akasta? Choice ko ti agtrabaho, Marsha. Di mo ipabasol iti anak kao. Saan ta nga agpada? No sika kat mang namnama ka iti-itid ti anak mau, siyak saan? Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Anyati ko nam, Jenny anak ka, makiasawa kan? Wananang, agkalay sa kamin itinobyok iti kabitan na panawan. Ay nawaw, pagpanunutan nyo kumapay ang naimbagan ako. Saan basta-basta ti makiasawa? Nabayagan na plano mi ti agkalay sa nanang. Bumakbakit mo't da taon nanang. Kaya't bimatan ti madan iti bukod a pamilya mi. Amo ka din ni tatang mo ti kasta planaw, manakaw. Nakasarita ko ni tatang nanang. Imanugot ka day? Uwan nanang, saan kami matan nga ubing? Anya. Oh, apay akasta ti reaksyon mo nanang. Kasla di mo kaya ta makiasawa ak. Sana kasta anak ko. Awan ti makagapaw, tapnulapdan ka no kayat mumatan ti makiasawa. Agtugaw ka man si Kamarsya. Itay pa pumanagna ka dita. Ay, Siya kung ti maulawin ka. ay nalakay. Makiasawa mo gaya man ti professional nga anak ta. Kinasaya at kindi tabusan ang mabaakan. 30 ta ni Jenny. Ay, madanagan aklaunay. Ay nawaw. Anya ko matipakadanagam. Panagkunak na saya at matao, tinubyo na. Saan akasta, lakay? Madanagan aklaeng. Ta sino nga iti mangtad iti igatang ko iti pagpapintas kaw. Kanda duma masapsapul kaw, numakiasawa ti anak ta. Ay nawaw. Day talang gayam, ti makagapo. Day ta, ti bagbagaking kabakat. Nairuam ka nga adda ka na yung ito ni Jenny, akwartarin ka. Una, tano saan agapu ka data? Saan anagbalin a professional day ta? Anya? Makiasawa mo't gaya man ni Jenny nanang. Ti anak ti kaaruba yung. Ay, jakab mo anak ka. Isumat agwarwaras adamag. Ay, katmayat no makiasawa. Ta makita man, no anya ti aramidan dayjay amar siya, no makiasawa ti kakaysuna a professional nga anak na. Ni, apay matakas na ti panagsasauyo iti kaaruba yung nanang. Wana, ta naglastog dayjay amar siya. Katawaan nak iday, ta kumkumpurme ka no abulong ti ilaklakaw. Anya? Ipanpanakil na pa'y kanyak. Anapaadal na ti anak na, isu anagbalay na profesional. Iti anya ko maaga pong aramidan na ti kasta. Jakman amoy ti dayja a babae. Kanayon mat. Tunggal makita na nga daimat kaw. Sirip-siripin na. Anya? Sigurado ka kaday, akayat mon ti makiasawa, Jenny anak ka. Nakasagana ka. Nakapagdesisyonan ti anak tabakit. Awana, ti pagbaliwan na anak ka. Ay nawang, ulit-ulitan yung matikas ta sa ludsod yun, nanang. Apay ka di aya. Awangan kunak no agbaliw ti kapanunuta manak ka. Sigurado akon itinobyok, nanang. Aywan gayam, adalakad mi itinobyok ita. Ang mga numarabyanak nga agawid. Panawan kayo pa'y tagsagana ak. Unay kan bakit. Ay, common sense ba't alakay? Numakiasawa ti professional nga anak ta. Awanan
At dati kainagaw ta iti kwarta na. Saan tan amasulo? Okay laeng. Tinapatag at naragsak ti anak ta. Ay saan? Napatag ti kwarta kanyak. Saan ta nga agbyag no awan ti kwarta? Nunoy. Amo mo't ngagpadatala ang amang namnama itit-itan ni Chinay. Ay, di nakiraman ba kay? Si kalaeng timang namnama iti kwarta ti anak ta. Iramraman nakpailaang Mike. Anya nga iti plano yukan lakay mo, itatanal pasti kalay sayo, anak ka. Agnaad kami iti lugar da, nanang. Ay nawaw, di yu kaya ti agnaud dito'y balay. No iti ayan dati pagnaadan mi, saan kami ang magastusan iti krudo? Taas si ti pagtrabahuan mi. Ay, talaga gayam adi si Didudan. Kasano pa yan dayta? Adan ka inagaw ko iti sweldo na. Kasla, ada pagdandanagan yun, nanang. Idi pa yung makadkadlawak. Ay, kwa, awan mo kiti anak ka. Kinapudno na, naragsakak, tanagkalay sa kayo mulaangan itinubiyaw. Sigurado kayo, nanang? Awan parikot yun? Ay, awan anak ka. Okay, aglaang. Ay, atoy, regalo para kada kayo iti asawam, Jenay. Ay, nawaw, agyaman aklaunay, nanatunyang. Ay, awan ti anyaman na nakaong. Congrats manan kada kayo iti asawam, Sige, agpakada account. Agyaman kami launay, nana. Ay, awan anyaman na. Panawan kay nga rudan. Nakitak day jay, nanang. Kinusilapan niyo ni Nana Tunyang. Ay, sana. Itaan niya kumaaga po ako sila pa. Awan ka di pa iti awag ti anak talakay. Awan ti kwarta maipawit na. Ay nawaw, dahi ta kwarta si sang kadamag mo. Siyempre, saan lang adata ti papanan ti sweldo ti professional nga nagtabagan. Laglagi pa mga dati asawa na. Una, ngamrumbang lang amang tag. Ngamain, no saan agapu ka data? Saan ama kaadal dayjay? No dati maipawit na ay salamat. Ngum no awan, saan ko mga agsakit tinakim mo? Ngamain saan nga alkansya ti anak ta? Ada mga awag. Ni Jinin sa amutol data. Sungbatam. Ay, hello anak ko! At yung pawit ko abagaskan groceries para kada kayo, nanang. Urayang yulat ta. Idagas ni Manong Edward. Day talaang timpawit mo, anak ko. Wan, nanang. Anusan niyo pa'y lang, Ada nga min iururnungan mi ti asawak. Anya? Oh, payakas na ti reaksyon mo, nanang. Ay, ikwa anak ko. Sige, urayon milaangan tipawit mo. Ang agpakada akong tadapay aramida. Bye! Ay, talaga nga awan ti kwarta nga impawit na. Kasanon ti beauty routines kas kada cravings ko no kas talaang. Ay, nawaw. Bulog mati paryakan amte ta insa ko marsya. An-anuam ngay dagita. Ay, awanan bigyang mo si Tunyang. Di mo ibaga, amang ila ako kabatan iti bulbulaw. Ay, pang-aasim, tadi mo dadaulan tal daw ka. Agsalsalun sudak laang mait. Awang matintensyon ko amang dadaal iti aldaw mau. Angam no kasta ti panagriknam ay pasensya kan Makapasar ka ba? Ala, abalisi kay ti dalang ko. Ay nawaw, nagilawa ti kalsada. Saan mo't amasapol alisyan ka? Nalipatam samat a kalsada to'y ayanta. Ha? Alalom na kita bulong. Anya kumapay ngay. Ilako ka. Anya? Ilako ko na. No, hindi katawam ti Carlo ba tayo mangilaklako iti bulbulong? Ita, sigaw mo ti mangilakaw.
Awan nga rudan ti pagpapintas kaw. Bagas ken groceries laeng mo tinaipaw iti anak ta. Di na mo ninayunan iti kwarta. Anya ngay ita. Tinilmon mo matlaang dagitim balbalikas mo iti karo ba tayo bakit? Professional anak ko. Kung kunam kenkwana iti. Anya ngay ita bakit? Iso adakis ngamen ti manguyaw iti pada tao bakit? Laimbag ko naman, tadati mula ti kanakam nga ilakom. No awan ngay, cravings kin pagpapintas, no more bakit? Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam a tao. Ngamin, awan ti permanente dito'y lubong. Di tay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Saan akanayon kat narangay ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apa di ka pa'y mangindasar iti kanenta Sharon bakit? Mabiit na ang lakay. I-post ko pa iti in-video itay. Ha? Ang mga nukumkumpurmi man ti in-video di taa. Ay nawaw, pagkwartaan da ito'y lakay. Si kaki di mo. Saan akong kumpurmi ti video di ta? Taang mga nood dati agriri. Wen ka di lakay. Di ka madanagan, tamok tar aramida. Siguradum lang bakit? Di mo iberbirok ti pangguraan lagi ti kalugaran tayo ken ka. Amok daytan, saan amasapol nga ulit-ulitam lakay. Saan ka di pa analpas day ta? Mabisbisi na akong. 2 minutes lang nga lakay. Umunakan iti kusina, tas sumarunong akto. Amumat anakapsot ti signal iti kusina. Agawa ang atakas na kunak itayon. Mabisi na akong. Samad ti inbidya siya raun. Saan mat anana? Apay nga ron nga ay nakatutok ti cellphone mo kanya. Iti anya ko maaga po ngay nga i-video kayo. Amangan ko na no siyak matan ti sumaruno nga i-reels mo. Ay nawaw, saan amang pasamak day tanana? Ay nasaya at mga ron no kasta. Nakababain ka dagiti fans mo. Nurupak pailaang ti i-reels mo. Ituloy yukit di tar aramida nyo, nana. Dito yakla ang abay nyo. I-video ti bagit, tapno addamanan ti maipost ko. Hay, talaga nga uso ti reels ita apanawan. Una yun day dya, Sharon. Kumkumpormi mo ti ipopost na iti Facebook. Anya ti inpus na ay, Rina. Kitaam atatang. Edo, si kabat at ti video nga inpus na. Yak amo nga in video nakgayam day dya tao. Kagapgapok lang iti garden. Iso akasta tilangak tatang. No apay ba't adi na inedit? In blurred na kumamot at tirupang. Day tangharod tatang. Sa anak tupay amang ipopost iti rupak iti Facebook. Isulangkit din ti agpost iti kasta. Mangiramraman mo't day dya tao. Ni, saan mat gayam mamaymay sa? Ado mat gayam. Kasaritam to. Ibagam ano mabalin mo't nga i-edit na tapno saan ang makita tirupang. Talaga akas ta ti aramidet tatang. Kita kat intutok na pa iti kamera iti rupak. Naimbag kumamat no nagpakada sakbay nga impose na. Kastamat tin nagit ita tao ita apanaw. Ipus da amin ang makitkita ta. Awanan ba inday dya tao? Inraman nakpay kit di day ta content na. Nakababain kadag iti viewers na. Kitaan nyo man tilangak tatang. Kasla pimpi man nakiti video nga impose na.
ti umay mo ibagari na. Imayak, takayat ko nga ipadelete ti video nga in-post mo iti Facebook. Anya a video? Amin a video ka nakapost iti Facebook mo. Apay mata basta ipopost mo latan ti rupa. Ay nawaw, para video lang agungot kan. Asino ti saan ang makaungat? No agreels kayo laang. Di kay mangiramraman. Sanak tupay nga agre-reels. Si kakit di pay laang mo, ti mapan mangireels iti rupa. Ay na sensitibo kalaunay mo, Rina. Sensitibo no sensitibo. Basta siya, Jack kayat ama ipopost ti rupak iti data Facebook Reels. Kita katkaslak pimpiman iti data video. Mabalin mo't nga i-edit mo data, mare. Ay na isopay kit di atrabaho ano i-edit ko pay laang. Sa may sa, adumot ng views ko. No di mo kayat nga i-edit, i-delete mo latan. Saan anasayati kasta? I-post yu ti rupa mi iti reels yu, adi mi ammo. Respeto kumamot na iti personal abiyag ti padayo a tao. Ay na personal mo't alaw-lawatam. Di ka man aginarte dita. No komportable kayo amang i-post iti mapaspasamak iti biyagyo iti online. Saan tayo nga agpapada? Tasyak sa anak a mahilig iti kakasta. Oh, kitaan da ito inanayoli. Ay nawaw, anya day tarina. Video yo, kabayatan ti panagtrabaho yo iti garden, nana. Ay wan, siya nga agpaiso ti adda iti video. In reels na kayo ni Sharon, nana. Ay, hapay ka numat. Diyak mo Tapno makaado siguro iti views kan followers na Anya, Saan ka di nagpakada-kada kayo, nana? saan? Awan mo tinadakdak amat na. Nubilang man, ay jak mo laang umanugot ang maipopos ti rupak iti dayta a Facebook. Talaga ang mahilig ang mangipost iti video ngam di namat ammo ti agpakada. Naimbag kumamot no i-blurred na ti rupa tayo. Kitaan nyo katkasla pimpiman tayo iti video nga ipopost na. Apay akong kumpormitin pubos mo a video, Sharon. Anya video? Kinasarita nak ni Nanay Uli. Apay ka nga impos mo ti rupa na iti Facebook. Ay nawaw, imbes ang maragsakan ta iso ti bida iti video nga inaramid ko. Saan nga amin a tao, kat kaya't dati maipupos iti Facebook? Respeto mo iti personal abiyag ti para matao ba kay? Apay adida kaya, ada ka di ilimlimang dahla kay? Among ka diti kunada a privacy. Privacy dita. Sikat da aya. Siyak at imang pasikat kadakwada, no kaya da. Ay no, sikat manun mo saan? No kaya't da pribado ti biyag da, karbangan da dayta, awarin ti bibiyang tayo. Saan nga amin kit komportable ang maipupos ti rupa da iti social media kunak manayin. Nagado kang arte dagita tattao. Di da madanagan, no adda ti maurnong ko iti video, ibingayak to ida, tapno awanan ti ado asauda. Di ka nagpatangkin bakit? I-delete mo ti video da. Uno saan? I-blur mo ti rupa da. Di mo ipilit ti kayat mo. No kayat mo ti ag-grails, ti rupa ang tipos mo. Saan arupa ti sabaling? Talagang agpatangkan day jay Sharon. Ay nawaw talaga. Apay, di na ka di pa in-delete ti video nyo. Saan pa'y tatang? Takil siguro ti income na. Talaga nga awan ti respeto na iti pada na tao. Para lang iti views. I-post na kayo kede iti online. Ay, day tangarod tatang. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Ti siguro views kan engagement natin napatagkan kwa na. Awan bibiyang na nga uray pa kay babainan mi ti kasdya nga ipopost na. Narigat ti kasta. Kasla pagkukortaan da kayo matlukasta. Mabalin mat ati rupa na ti post na. Masapul pa'y laeng nga iramraman na kami iti kinaadik na iti reels. Uno, awan siguro ti panagtalak na iti rupa na. Iso ada kami ti mapa na ipopost. Apay ayak ka natangkin ti ulong si Sharon. Hindi pa lang palabas ang bulang nga ibagbagada nga i-delete mo na kita video. Saan ang mabalin lakay? Sa anak pa ang nagsweldo? No ag-reels ka nga main, rupam lang tipos mo Uno saan? Agpakada ka pa yung pataka nagiti tao nga ibig video. Sakbay nga agpos ka.
Tapno awan tiriri. Umapal lang ang dagita, taado ti views ko. Ato ti views mo, ngam isuda mapiman ti maibabay ni ti online. Isuda ti mababas, gapu iti day tapos mo. Isuda ti pagpestahan nagiti fans mo. Oh, di da pa'y kaya tapno sumikat damat. Sumikat da. No pa kay babay nan da, mapiman ti kastangar araminan. No si kama nga ta ti i-reels da. Maragsakan ka nga ta, apag pispestaan da ka ti tattao. Pagkatar aramitan rin na anak ko. Ibid-video man da dya, Sharon. Ano? Ibidyo mamat, kabayatan ti panaglabana. Sakto mat i-reels, tamakita no anya mat tirik nana. Ay, dumakit ti gulo, no kasta ti aramitan. Awan karbangan na nga agreklamo, ta isumat ti nangirugi. Nagkrigat mo ta kasarsarita. Nalakalaang mat nga i-blurred na ti rupa mi. Lumasayangan amang i-delete iti video na. Saan mat? Tadi na mat aramidan. Uray pa kay babainan mi. Okay lang ang kinkwana, tamo na pagkwartaan na. Dakil ayat ti sweldo na iti day tarils. Diyak mo atatang. Awan bibiyang ko numano. Ti kanyak laang, kat di na ko mairamraman nga i-reels ti rupa mi. Tanakababain ka dagiti makabuybuya, tatang. Saan ka di pa'y nga indilit day ta Sharon ti post na rin ah. Apay ka di na Yoli. Tadatim may dito'y balay akalugaran tayaw. Salsalud-suden da, no apay ngagtrab-trabaho akpay laang iti garden, kat professional mo dagiti anak ka. Oh, makitam day tanana. Day ta ko mati panunutan dagiti agri-reels, akas ka ni Sharon. Saan a post latan? Dumawat da pa'y mat iti permiso sakbay nga ag-post da. Tama nga no ma-misinterpret dagiti viewers dati ipopost da. Ay, kasano pa yan day ta? Ay, masaluta kun amakisarita iti dayja a Sharon nana. Kita ti videok nana. In videok mat itay aglablaba. Di mo iba ka nga ipost mo day ta iti Facebook. Kasta ti planok nana. Bumalasak. Narigat mat nga minakasarsarita. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Siya, mamat ti mangipost kan kwa na, tapno ammo na no anya tirik na. Talaga aday jay arina. In reels nakit din ti panaglabak. Anya? O kita am lakay. Nagado ang mabalin na nga i-video dita. Siyak pa'y laang man. At dapat tinag-comment iti dakes. Katawaan da ti panaglabak. Ay nawaw. Bimalas mo tan aja tao. Awan mo ti kuna na nga i-blurred na ti rupa. Ita, amo mong tirik na no basta may pupuslatan ti rupa mit online. Ha? Mapanak iti ayan day ti arina. Agsarita kami iti nalapat. Ay na si Aaron, oran niya ba iti ibagbagam dita. Nalawag asikat na kabaso. Sikatin mo na ang nag-post iti rupa da iti Facebook. Isusan ka nagiri. Rina! Rumor ka dita! Rina! Sikamat gayam sa ro. Anya ti basapon mo. Irwaryo day ta arina tata. Kayat ko ang makasarita. Ay awan ni Rina dito'y balay na ko. Adan na pala na. Ay nawaw, ibagayo kanyak no sa dino ti ayan na ta sumuro ta. Ha? Napatag ti pagsaritaan me. Ay, adagayam ija ayan dayuli. Adda ti na panain subli agamit. No kasta nga rod, agdiretso ak iti ayan da na anayoli. Eh, kitsika, no, sumurot ka ija. Awan mo ti parikot ka. Anya ti kayat asawan day to'y at post mo, ha, Rina? Sikamat dayta. In video kakabayatan ti panaglabam. Ay nawaw, asino tinangibagakin ka ang mabalin mo ti ag video? Saan ka diya kastamat tinaramid mo? Uray agrup-rupa kami apimpiman, i-video na kami latta. I-delete mo day jay. Itaasyak tinangaramid iti kasta, kasta unay nga ungat mau. Asino ti saan ang makaungat no kasta lang? Sakbay nga i-delete ko ti video. I-delete mo pa'y nga umuna dagiti video may nga in-post mo, nga uray awan permiso me. Saan ang mabalin? Ngamin, ado ti views day jay a video? Ay katagdakan ka No saan mo nga i-delete dagiti video,
Di mo namnamaan amay delete mo ti video. Naglalaingam ngay. Saan kami tupay nga agri-reels? Awan ti respetom iti pribado abiyag ti pada matao. Oo, sensitive ka na unay mga min. Uray si kamat. Saan ka di nga imay ka tapno ipadilit mo mati video? Saan tayong agpapada iti kapanunutan, Sharon? No addaman i-video yo, agpakada kayo pa iti tao sakbay nga i-post yo. Saan ko maati views ti adda iti panunot yo? Panunutan yo mat ati mabalin nga epekto ti aramidan yo iti pada yo a tao. Ken inton sumarunong ag-video kayo, tay makaay-ayo iti mata, tapno saan kami nga agrup-rup pa apimpiman kadag iti post yo. Ay nawaw, naupay sa mo dayjay, pimanawon. Bayan nyo ata maupay, pudno matimbagak nana. Dayta ket ti parikot kadag iti agri-reels ita panawon. Uray pa na group-rupa tayo apimpiman. Ala, i-post dalap ta. Wan nga road. Video da video, post da post. No agreklamo ti adda iti video, ibagada a sensitibo tayo. Wano saan, umapal tayo kano kadakwada. Uray awam mo ti makagapaw tapno apalan tayo ida. Nga road tila ang pagkwartaan dati aday ti panunot da. Di da pampanunutan da tao ama ibabash iti kumkumporme nga ipopost da. Nang runa no ma-misinterpret dagiti viewers da. Awanan nana, kita indelitan ni Sharon ti post na a video tayo. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot mo taon. Wan nga rod nana, i-delete ko matkan ti rupa na nga in-post ko. Tapno malpasan ti issue. Wan tapno di na ibaga pagkwarta am tirupa na. Wan nana, sa anak akasta klasin ti tao? Uray kas kasano, adala tamat respeto iti pribado abiyag ti pada ka tao. Saan nga amin katrumbang amay post? Nang runa no saan mat nga importante, ken pa kay babae ng tipada a tao. No kasta kumamot ti kapanunutan day di Sharon, awan ko matiriray. Nakaamiris mat siguron day jay nana. Amo na mat siguron ti pagluglugaran na. Ay nawaw, awan matandag iti reels kung ado ti views na landula kay. Talagang awanin. Anyat inaramid mo. Indilit ko. Anya! Indilit ko na. Tamo saan nga iso ti pangrugyan ti sana pagkikinnawa ta. Ay nalando aya. Amumit nga ado ti views dagiti a video. Aping indilit mo mat. Nabasak dagiti comments ti viewers mo. Negatibo mo piman ti duma. Oo, man nakibiyang kalaunay mat. Saan ka aparitan nga agreels? Ngam no agreels ka, di mo iraman ti padam atawa bakit? Nang runan no pa kay babay ng damapiman. Rupam, ti bus mo, tapno awan ti rire, wan. Ay awanin lando, sayang. Sayang ti sweldo ko maitiday jay a video. Ay, wow! Saan adakas ti agreels? Ngam saan nga amin abanag katrumbang nga i-reels mo. Nang runa no video ti padam a tao. Sakbay nga i-post mo ti pribado abiyagda, dumawat ka nga umuna iti permiso. No di da umanugot, irespetom ti desisyon da, tapno awan ti riri. Saan apagkwartaan laang ti aday iti panunot mo. Panunutan mo ti padam a tao, taamang ano pa kaibabainan dati kasta nga araramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.